Uoči održavanja srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu, članovi političkih partija kažu da je najbitnije da izbori u nedelju proteknu mirno i bez incidenata. Srđan Vasić ispred Socijalističke partije Srbije očekuje da koalicija oko SPS-a bude na prvom mestu. U svakom slučaju učinit ćemo da se svaki Srbin koji ostane na Kosovu osjeća malo vrednijim i malo dostojanstvenim čovekom na ovim prostorima. Očekujemo da svako radno mesto koje je do sada bilo u funkciji opstanka na prostoru Kosova i Metohije i dalje podrži iz budžeta Republike Srbije. Goran Arsić je u ime Nove demokratske stranke pozvao Srbe da u što većem broju izađu na izbore. Time će, kako kaže, pokazati da se nisu integrisali u kosovske institucije, već da i dalje veruju Srbiji. Pa s obzirom da je ovo novo formirana stranka, očekujemo da budemo treća politička opcija na prostoru Kosova i Metohije. Ko će biti prvi, da li SPS ili SNS, ne znam, ali mi sigurno ćemo biti treći na prostoru Kosova i Metohije. Vladeta Kostić, lider SNS-a i jedan od kandidata za narodnog poslanika sa Kosova, očekuje ubedljivu pobedu ove političke partije, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Iskreno se nadam i apelujem na međunarodnu zajednicu koja je najjači faktor na Kosovu da ti izbori prođu u miru, dakle, i dostojanstveno. Nakon prebrojavanja glasova znaćemo konačne rezultate na nivou čitave Republike. Ja očekujem ubedljivu pobedu i na Kosovu isto kao i u Srbiji. Meštani centralnog Kosova dočekuju još jedne izbore u nizu. Većina njih kaže da će iskoristiti svoje biračko pravo. Ako bude mirno glasanje na demokratski način, idemo na glasanje. Ne znam, vidjet ćemo. Ne verujem da će se nešto menjati, sve se vrti u krug. Kako kažu, tako lažu, ne interesuje me. Pa ja mislim, bit će dobro. I ovog puta će izbori na Kosovu biti održani uz pomoć OEBS-a. Nakon održavanja srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu se očekuju i izbori za Skupštinu Kosova koji će prema trenutno aktuelnim najavama biti održani u junu.